Ngibingelela abantwana kaNkulunkulu. Sesibuyile futhi indaba ezimnandi. Engicela ukuthi sibheke namhlanje sikhulume ngakho. From the previous sakhuluma ukuzaleka komntwana nanokuthi umntwana ubikwa kanjani, ubikeka kanjani. Namhlanje sothanda ukukhuluma ngokuthi nakho umntwana usumtholile ungemfazi wamuntu. Wamthola umntwana, okokuqala nje kumele uxolisa uNkulunkulu ngoba usuphulile lo mthetho kaNkulunkulu othi ungaphindi. Emnyakeni kaNkulunkulu eyishumi Exodus 20 imiyalelo uthi ungaphindi wena usutholile umntwana. Kumele uxolise uNkulunkulu ukuthi uphule lo myalelo, ebese uxolisa kubanikazi bomzimba ngokuthi ubahlabele imbuzi. Ukuphinga ke akona ukuthi lale nomuntu wesilisa, ukuphinga ukuthi uthola umntwana ongacacile. So ngalokho kumele uxolise uNkulunkulu, ebese futhi uxolisa abanikazi bomzimba bahlabele imbuzi. Uxolisa ekhaya kini, ekhaya lakho wena ntombazana noma wena wesifazane, ngokuthi lokho usuthathe idosha idosha lezalukwazi waphisana ngalo kubafana ungemfazi wamuntu usingakafiki isikhathi wasuthola umntwana. Ngaloko ukuphinga kumele-ke uxolise nje usumtholile umntwana. Ilokho nje okwenzayo.